de mena amesia me kele nyekpom le gaƒoƒo ya me be program ya tami kele miesia me sɔgbɔ magblɔ mie tame pete nye 1 hour alo gaƒoƒo ɖeka ye koe nye tami kele miesi ta ewe be nenye be mi le program ma advert wo kpli toto ono fu dem ne mi amewo va zigedia woƒe didia mi mete wɔ ɖe dzi na wo wodina be amelo dina be yewoaƒo nu miniti brave amelo dina be yewoaƒo nu miniti ala vɔ gaƒoƒo ɖeka ko ne tso nu mana amewo ano fu de ewoe be miaƒe ganyawo va le sesem le program ye dzi ta me dzi be wɔ ame yi ke le mi kpɔ megbawo hã se gɔme ne nakpe ɖe mi ŋuti wo kpekpe ɖe ŋu ate wɔe be wɔna ya natɔ anɔ anyi ɖewo mahi miate ŋu agaƒle tame ɖe akpee gba gaƒoƒo ɖeka kple afae wònye bet mienyawo va wɔ nublanui va xɔ ɖe egba dzagbagba ne nakpe ɖe mia ŋuti egba tso gɔmedzedze ne program yi amewo do alo wɔna ye me nya nyuie be wokple patience afi asiaŋgbɔ kple frank kumuzi hã kple linus do fɔdzɔgba amemoa ame aɖewo dze program ye gɔme kpli wo nyui mi gase wo ŋkɔ kpɔ amemoa wo dometɔ ɖeka nye mietɔ yi ke woyɔna be samuel gale teƒe sia teƒe yi ke ne le gba mi di miase ŋkɔ ye nenema ke nye adzagba bright mawunyo godfred na efo thomas kɔblan vigbedɔ francis koku atipo ame yiwo katã mi gasɔ ƒe ŋkɔ kpɔ elijah prophet agrobi ye nenema ke nye jimmy alo jimmy kpɔnu mi gase ŋkɔ kpɔ ye nenema ke nye efo anthony fianuji miaftɔ wilson dɔdzi benedicta nukunu ame yiwo katã wowoe nye ame yiwo ke li program ƒe gɔmeɖokpe ne mi gase ŋkɔ egba me di be miakpe ɖe mia ŋuti ale be program ya le wòle be wòanɔ nenema elabe zigedia ne ame yiwo wova le nu ƒom le program me dzia be miaƒe sponsors wo nena amewo nɔ nu ƒom be woƒe nuƒoƒo le eyiyi xɔm vɔ eganya wònye ne wogadzo hã woƒe gama wokoe dzoe wole be miakpe ɖe mia ŋuti na wɔe be wɔna nate ŋu adzedzi egba me le mɔ kpɔm na be wohã nekpe ɖe mia ŋuti ame nɔvi aɖewo yi ke mi mete yɔ ŋkɔ nyi tsɔ hafi mi dzoa wo dometɔ aɖe nye efo prɔsɔ aƒeke nena mi si ɖi wo delali agbeku na mi si ɖi bla ene ye nenema ke nye efo samuel mensa tobi nena mi si ɖi bla enyi ye nenema ke nye mienɔ gradis yawa mause setɔdzi nena mi si ɖi atɔn nyitsɔ eva yi olympio agudzetosi si ɖi bla tɔ nena mi ye nenema ke nye mi dada yi ke wobe gifti ayite na mi si ɖi ewo patrick golomeke nena mi si ɖi we eve ye nenema ke nye mianɔ faustina adzo ƒemegã menya be xɔxɔe ne le wo hã nekpe ɖe mia ŋuti nyitsɔ eva yi kple si ɖi bla eve linus do vɔdzɔgbedze gɔme na mi egba kple si ɖi bla vɔvɔ ɖeke ye nenema ke nye miafo yi ke woyɔna be david ameteku si ɖi woe nena mi kam efo gebre ke kpeyibɔ alo kpeyibɔ ne tso aŋlɔ fiaxɔ wɔbe gba nye zigba ŋutɔ me se wo ŋkɔ nena mi si ɖi bla eve mi da wo baka nena mi si ɖi bla eve ye nenema ke nye atanli ayina manya be aƒetɔ ya togo du yi ke woyɔna be anexɔ vidzidze wònye edzena gbagba egba ne gana mi si ɖi bla etɔ̃ ye nenema ke nye mie mamawo katã ƒe mama tso day one eli kple mi patience afi asiaŋgbɔ si ɖi bla atɔvɔ ɖeke ye nenema ke nye miatɔ yi ke hã tso kegbe dze gɔma mi mekpɔ tɔtrɔ aɖeke le mo nye fo frank kumuzi etso aŋlɔwui si ɖi bla tɔ ye nena mi victor kɔku nyo ɖeka ye nya me yi ke tso dzoapɔ nɔ gana mi mese dzoapɔ tɔ aɖeke kpɔ ya ye nenema ke nye mama vic ele kumasi vɔ gbadza me ye ne tso si ɖi ewu ye nena mi miatɔ ya hã tso mafi sasekpe ye koe nye mafi sasekpe tɔ yi ke mese ŋkɔ le miaƒe program ye dzi kpɔ kenneth kudzo tsawoji si ɖi bla eve ye nena mi kɔse ɖe sia ɖe ye nenema ke nye efo aboshi kosi alo kɔsi nena mi si ɖi bla atɔ̃ egba wo hã ke va fia me kpɔ be eli medi be nanɔ miagbɔ tegbi miatɔ yi ke woyɔna be prosper morgan timpɔn si ɖi bla eve vɔ ɖeke nena mi medakpe ɖe emata medi mana ne du adza nanya be mi gegege ɖe
te pado ke domonwado ke eviviji ke le gbejiwo wowom na amo nyebedudura nybe wandi ala wadon ko apeji le mi de hako magagagre te fama na yida solihado ke ofe evevi le soliha mekpelo ofe fada kpleto ntia wo iva wo pepere wona amado manana ga dublibu akpo enu eyi de ba maje egbeto wo gom miapo wona ya na nyebe ne bi akpere wona ntia miapo kafoji jesi kenya mumu number ya nye 0243 408086 0243 408086 yenye miapo pepere mvo ananye be na dibe ya bie ya do ba bia rera mi adu ntine alomi bronyare le tefe ya akpo be dedefo wa jagbana na akpere mi nti to 0503447550 0503447550 na nyebo ototefe makwa mi lo ba bia nti doge nam adaba fofo eve alo eton miase ha echo efia mala gbo na mi gbova mi leji ige 3 minutes. St. Stephen Catholic Church ikele nkrakanya habobo yu le tefe makulu fada eke fada ponko pe kwenye mo bana madi fada ponko na fada ponko nya Reverend Father Martin Delali artisan yenye fada ikele tefe ma okple vijiji u bakle amayu kata chora lemene amayu nye chioviwa uchagbagba gere chioviwa kele nto mom alabe uwo pere muto hada na wona de viso yo utejesu ruki be menye chioviwa nyu kebum yo
ayo nye amabaleke amesia me elele agbeto ya me mina mi do to enuye yiji le tepe ma minute de ka pepepe ma totoro ga gbo aha obi woda silenti nukura ahobe ma awonu ya mele yi di ga lebe di enu opete jole tefe ma makpo be next week a mado katana amesia me na po yi de mayi eji ala babia gbanto ke onam yenye be Lydia amejrovi ebe ma bia be ebe togbe le venyigbaji a zenene eva odu ogbera ala be mi nya be le yevu opon fefie ma odu ogbera ndi ndo fian ebe le vegbe ma zenene odu ogbera le mi du ogbe abiale ke wa fondi kwa gboro be ngudi na o alo good morning good afternoon evening ebe le va wo gbodi na aleke wo cho hele le mi omi afa de konu me le gbedodo na mema zienne ye va wo du ogbera wodu ogbe na me zienne wodu ogbe na me le nkekere kama cho ndi gaden fada sende gawi ve mi du ogbe be udi cho le gawi ve fada sende ga eton mi du ogbe be udo cho le ga ton fada sende ga adan mi du ogbe be wale ye cho le gaden vada sene zaga wiva ye mi do gbebe fian ne menye mi afa gbedodo le evenigbaji ma togbi medie ma bia bere mi atogbi o di amovo alo le blema ne nyebe o di amovo a o gblo na bele nkeke togba o yi na vuna yodo nyebe bia nyebe susu kai damegbe ne yodo vuvu ye leke o cho he vuo yodo yodo vuvu ade konu fe akpa de wonye enye nu ko wona he klan amenugba ple amoyo le agbagba o klan amakuku ple amoyo nye amegbagba odomi tanenye be amema ekuvu ale de konu ma nkeke togbe eyikan mi afa de konu na fotinu yike amejuru khose ye mekpovawa nenye be amekua nkeke togba o vu amapada kan totonto alebe ndudu yo kan amema kplefo mi oduo onu agbare kanu du alabe mi atogbo la mi deje sibe lo fo nududu ma do onu agbanu o kata wonu agbanu hafi du lesusu mata ne be amakuvo nkeke to ma ndudu veve yo ke oduo plu amema hafi oku e o danu mo wa vu adaka akọ ndudu ma de oduma agblo na ma be egba yo ple yo kan le ndudu ma ta enyagbe yikan oduo le tepe ma yikan zigede enya nyagbe lolo to e ko gblo na nyebe menye yo wo gbe o ke wo egbe yo e ma enye nyagbe yikan o cho he klan odomi pe susu be nenye bo mo wonu ma o alo me klan amakuku ople amagbagbo odomo wa nenye be nwoli ma dasi ndudu ma na wa akoba mololi o na nyiko fo dono jijim amado li oli no le dosan ko ogbova no le dosan ko ogbova nene mai wole ne mi ko the bible mo krapoa e ko be Yesu Kristo ku aba keke togbe nyonu yi be aba vuduo ga keke ozube nyu amayibo mi afa de konu sokple Jews alo Israel fi fa de konu ta o meten le ale tututu no la o meten blogo ne yi the bible mo aba keke togba wo yi va vuduo yodo pe ile aba hui be yu asia mina amenugba vo aumene na ma o do be clam inu gbe domi ta zigede no gbogbo be mi togbo ple Israel to do te faro alebe kadodoaro le goma alebe mi asegom nwi be na no lia do srechu mi egbe enyenya tepe matro kakale ke mi ova o to mi le gbodi mi odukua yewe be na no lia nenye vevi kra ele nkpe no doku bi agbo bi evevi vo Yesu fe kuku nenye bo nyenya tefe be Yesu kula tichu ganti nya tefa do va vu yodone be wa clan Yesu kple amegbagbo odomi ala be onto common sense bi eruku bi amade ke ku nkeke tongbe sebi kafa amema apenti gbala ale no bogala kasbu ga ya misigede ne de mai mise male tefe magbo nya yiji ala togbi abe anwo vijije menye chofia ho voa mele dowinya petefe ke uyo na be tarazo togi medi ma bia ba bia ele fudem na masia yi le anwo ma de togbi venya bla enyini ovi kenye togbi sri gbanta odomoto ka echu mi afa dui ke yo mo le be fia ho
baby ma mogbona ke volunteer go for mogbona ke wow baby you to buno no papa kabale be ma orodure you see manya ba zigedia no bia baby kure anwo dunti klopo jojo banya wa amono goglo ba medi ma no doji ba ne ba no doji mo jojo manya anwo la wole te fama wo sogbo aha ya mo no fo jojo manya oglo ha wo sogbo amesia me kula lo nwure ne lenkulo fo gede wonti afofoto to so ado lema ta na bia fonu chonu mo tele be na no very careful na mega jagora america ju no na be na baby ma ochu anwo mo va bayi na megbe hafiga tro na vet enyenya tefe matro be na mi gere mi apo jojo manya wo mi eyi kemi atogbo gbo a uzon abe america wo ne va clan le moji fofofu amayu me clan kabao uzon abe america wo na wo wenya mo wo no yobe dogbo awo over leak voir ye over trozu anwula wo ala be ko gbo mo yo ba anwulo dogbo kwa mesia menya no ko do tefe ko yobe chevia miato gbono mama venya togbe venya eto afugo nti alabe ameha gede wono ayume alabe venya edukporo lai wonye alabe ameha soado a oje kponwe togbe kponwe ayume kponwe ma ye yomo valebe togbe sri oje ayume yeto ejie hesai yiktema gbobe edugbanto ikemu vanu a inye tefe yomo lebe kliko gaka afi wa do kliko a togbi akli ha ochu kofa de le tefema ta menyi va twu kofi no ha fi va no tefema ta yo gbo akobe nyemedi be ma wi amareka wa bazu problem na nyecho mi sego me be lo fo mozozo ma be bien be wudu mi toke me togbe venya adu ko ochu akpa ganto nye etroduo adu ochu ami atwebe keji keta tegbi we hanese dumon kwa we tegbia etrodu yonye ofo tro ofo nko evazu edu odumai ochu ketefe ike ova kudua eyo molebe angroga bonu alosiria yo zon to krekoma eva no tefaro wa dagbele wa chondudu emegba wa ga yidejivu wo gaba dejesi bo va no tefe iko yo be fiaho wo no tefe ma afitogbi chali fe vonovi ko yo be chala togbi chala eke va trozu konfa no che egbe le Ghana uno tepe ma fi eke asantio yi na va oge ble dentrao ye chala hin se gbogbo mo musa o trogbova fi ahotepe ma ugbo va tu amechichi o le tepe ma pe no vi eke be chali he hogunse le si hafi trojo e ma ifete togbi sri eno tepe ma emegba fi venya wie beneva yo yafi o va trozu fie ta nesi ala lebo ntona jejido ko odumo to eke chu tepema to be medi no enya yo sense gidi ye mo program da mo no didibe ma sanu yo vanye mesi kpo le evanyigbajia nko evadoli yike nyemesi awu gomo gbanto enye eklu ble oklu ye eveveli anye degboe alo dogbe ebe dogbe ple degbe alo degba ebe nko ewa nyemono egomese tututu ye ha nyemese kpo obe ekulu ple okulu amofonu 20 kpo vai aha levenyigbaji nkware keme levenyigbaji ogbo okulu ye vobe no obrofolize o le no ma be o no be ye fugba gbo o si afia wo lu efegbe mo nkware keme le yo be okulu nkwanye ekulu edofefele nkwa ewunye loji amale me viji mo ba pledo le amachi alo amagbedo wala alo trono alo bokware boy de doji vi ntuvia yo no be ekulu menye okulu yo le jojo menya o mi agbalenya re no anwuru me va yipo agbalenya le ma wo wie be James ekulu yenya agbalenya la we suku de jegoma le anwuru ma amuyo nya gban le gafofu mama no yo ama me ton lo am va apoto ma pelenti chu keta we be James ekulu yevu yo kakulu va zoin yevu ko va ekulu e yo va gunle okulu te fama mi va po James okulu le ta okulu ma yeko ma mesi am le nuka Ghana nyigbaji le ta na mele okulu nlo ogbona bi obo hunlon ko ma ebua alakpa o hunlon ko al kemele ve nyigbaji obi okulu kebo nkonye ekulu ejegomo chu keta ye me ba foto e fe nko ejegomo enye James ekulu
yevuwo trɔ ŋkɔ va zo James Eklo ke mi va dogbe alo degboa ŋkɔ aleke mele ʋe nyigba dzi be dogbe ŋkɔ nye degboe le ʋe míaƒe dekɔnu ma mi gblɔ va yi be nenye be ame aɖe dzi vi nyɔnuvi yo evi ŋutsuvi wòku medidi ko ame ga vi dzi ge gadzi ŋutsuvia dzixɔse míatɔgbo ƒe dzixɔse nye be ame ma ɖevi ke kui eteƒe Yehowa Mawu gblɔ ɖo ne yewo yeta wona ŋkɔ ɖevi ma be degboe fi be eyi gatrɔ gbɔ neko la be Adam kple Eve ƒe story ke gblɔ Kristo tɔ nɔ wodzi Ken kple Abel ye Ken wu Abel wòsusɔ Ken Bible be Adam esrɔ̃ ke nye Eve anɔ nuxaxa me nɔ gbedoɖa ne Mawu be ne na vie kekekeke Yehowa Mawu vi nagia egba na ŋutsuvi ta akpɔ be le ɖevi ma ƒe vava ma Eve ƒe dzixɔse nye be ɖevi ke kua yevugbe ma ɖevia ƒe substitute alo ɖevia ƒe nuka compensation Mawu ɖewo compensate yewo kui ɖevi ma ta wona ŋkɔe be nuka Set ane koe va ʋe gbe ma ye ko nye degboe eyi trɔ gbɔ ta ele be na se gɔme be Jews alo Israelviwo ƒe dekɔnua ɖeko sɔ kple míetɔgbuwo ƒe tɔ se wɔna ɖe míwa mi dzivi eyi etrɔ gbɔ mi na ŋkɔe be nuka degboe Israelviwo hã Jews hã ke wo dzivia woyi wotrɔ gbɔ wɔ nuka wona ŋkɔe be nuka Set egɔme kpoe ko nye be substitute alo nuka compensation ta nenemae wòle ma ʋenyigbadia dogbe melio ɖewo le brofolizing wole wɔn no amewo yi ɖe duga ame va nɔ ma wo be dogbe ʋe ŋkɔ aɖeke meli woyɔ be dogbe metɔtɔ be akɔsu adele mele gbɔ o vada se ne wɔna ƒe nuwu enu yi ke wo hã na to awo kpe ɖe ŋutinye le gaƒoƒo ya me ko nye be kpe ɖe ŋutinye kple míaƒe momo nɔmba nye 0243 408086 0243 408086 matrɔ to me minute ame tɔ míagase efia mala ƒe haye just 3 minutes megbɔna
Yobe efia mala efe haima mies emeda kpene amese ameke awo pepere nti na mi le wona ya miano ikawo na be Janet Zida na mi sidi bla fofore ke efo klu kekeli na mi sidi wo ye na makenye patience aseye klinogo na mi sidi bla aton Joseph Kojo na mi sidi wo ye na makenye miano better amakuji sidi we atoyene na Mr. Better akpe Christian Honyo na mi sidi wo na tete na mi sidi bla eveye de makenye Linda Antonia na mi sidi ewo Elom Koku Munyu sidi bla aton na mi ye de makenye Asamoah Charles na mi sidi ewo Rejoice Nyamedi na mi sidi ewo Wisdom dekpe ikane ide fiahwa wuyo na be Bruce Lee na mi sidi bla eve Martin Modo na mi sidi bla fofo aton ye de makenye Edit Akagbo enyunam na mi sidi bla eve Emmanuel Agbavon sidi ewo ye na mi ka anson so wo amekele enye kpomfia awona be nyimele kpomo wo ha wo na no wo magbie mi krementi duru alebe mi ohio wo ha mi afon na dedu ema ko ha na to an wakpere wo nantilo nya tonyenyebe mafonu cho nuike manyao enuike ne sepo medede fotowe ko nyebu ha na do acho na mi to ega vivivi ademe mi afa mumu number 0243408086 0243408086 ekpere mi antiva ipo fifi amagala wo mo agoka mi ejo ekpere mi anti egba Agbavito David Holali ebe togbi zigedi awo blona be eva alodeka mi ho alo eve togbi eva na alodeka mi ho alo eve ebe blona nya zigedi ga kayi mesegomo enya ma mi blone atwode jifu na amajuro ikeva mi blona nya yo akodo jijo na amajuro efe jogbe le ya metibibo ala bezigedi ya amade li amajuro nyeva duma me tayo va duma ma vonvon no anye peta ma kokom de alekem o le amawo domi nogo le tututu o toga hwe eno no mo nti buta mi togbo blona ma dadato ebe eikene va alodeke ami ho alove plesusu ba mi ho atu to tepe ya no no ajijo mo no gada la afia ku amachicharo ho blona be amegbeto de se dia gbogbo plenty la manu yiminye yeta yi neva abe kojugbeme na yo ho abe kojugbeme yo ho le gbogbo amaru ho ogbelena nenema voa lenya tepe uma jijo de dore amanu yonti kuyenye dalali abe togbi zigedi amaru ogbo na be hamaku menye nouveau ye le anglo me ha ogbo na be hamaku nyakuna ha jidefu nyakonyo ogbona na no le na ye woga amadu le lagbe ma no sianu ike woga na la o mejijifu na ma akpobo ula wano wabi ula yevu be ula o discouraging ta akpobo na inu woga forget amade le jifu dege na o le gafufu ma bebe hamakua manyu nouveau onyu anu ge ya menye wo de kai le wo mo misugbo ka file ne gbla ne miokata ne nyone miokata enye nyagbe ke ogblo ha die jifu na am vo ne nye be ogblo be hamaku menye nouveau a yenye ameke ku ikayevo be natural death amaku akuike jemi atwebe amahoba efalafa ehwa falafa prejivo alo amale dolem kekekeke amesi ameva kpobo no ameya ne kubonyu awe oku a eku hamaku ima enyu menye nouveau onyu le mai Bernard meto bato ebe bato vijiji ebenyem ebe le o de ojojo benya wo gbogbolo le social media TikTok le YouTube nyemese nyare kecho bato onwu po beji ma bia bede bato ha de do wo avakpele du ko bubuare kwa na nyebe ngudodo anye le ke wo ava le jojo menya wo ma nye program ye me time be subo ta nyemato wa gbo ye bato papa ma wo avakpele du ko bubuare kenye osodo kwa wo ye abamane mafonu chuti ale maji ha to gbe meji ha odi tane agbola siwa te do agboga la kwa to gbe ati agbo jojo menyawo
mawo togbi na wo nyatefa wo nyebe bato wo wa vakle osodo kwa wo yaka wo fa ma wo wa alifo va kwenye anyigba fe alifo fe bibli afagbanto wo wa we le fakpere kala fa sheke blaton vo ton 1953 yo wa fa ma pe osodo kwa wo ye le gafofo ma mieto bato amanyo de kwa va wo mafidi ko yobe mafidi ko yobe mafi de duhu nuka mongon kobe togbi agbodemegbe on fe dumo wo wenye abudu ko ekepele baton ti afi o avama yi avama yo wa menye afafi onyo alabi uwe efe mama le fe nemegbe kenye 1957 uga wa avama ke ta maglobe rohin na jwe edidibi asena na kotwa avama ntia uwa afa le tefe ko yo be khabiji kofe tefe mai ava ejoru ya male bebi egebe susukata enwenti uno ava wonla tefade inti uno ava ma wonla bato no tefe mai yo nyemenya be nkoma gale gba wo yo tefe be akasuko voa osodoku to no be akasunya amu onye bato viwa onye oganya nuchu enumanti ta nenye be yi de negere TikTok anamule no foncho bato ntiko gase enumo kata medakpe yi aham medon kwibe nenye be miase miafa jojo menya onua mama de no bato le gafufu mama nyemenya ho kama otu oyo mama be mama asieku nenye bato vijiji ne senyo no ma nkofo ho a oyo be mama asieku tami ono afa wo ma bato fa wo ma enu tetere bato ji ubo fa tukpe no vovo ga ka menye enu no technology va mama asieku ke cho ye wo ke vitola gafufu mama yenya make de wali majunu yo kone bato me chichu no ko dobo tu aduji le tukpe me no ade ule mama ma fa junu danka kaka ke uda junu mamle to ko kwa vake tane enya bato mama si kwa de le bato e amama evli bato ta fi o ho te fama yo me le gba be su ko fe to gbe tu fo na gba ta na woni jagba be ba ke yo bi bato vire kanami awo popere wona mi biere ala bi mo no popere nti wona ayoro togbi le mia fait video ade kemi show me va ikwa apoto global the ark of covenant yekenya nu bla da kayi ya ebele fanyigbaji ye eva wenye ngogbe le mida wo fe nu fe fie me ha mida wo ha glo na zigedebe eva wenye ngogbe vi na hiheme togbi medibe mabia obabia ye gbanto ameka tututu ye ngona na eva wo le gafufu ya me de wanyebe miafo sofo ika wo na be adumche yenye america gbona ngono gene evawo le amomo fo nu fufu mama don't go there hey don't go there no be amere gbo ngogbo no gene for adumche modu kota don't try that you na o sofo onyalo church me nenye jijo now voir don't go there me do kota no be amare nya metemele fanyigbaji amade ikan modu kona fanyigba po amade ikan ese fanyigba fese kududu goma amade ikan uji to fiasidi fe doma amade ikan trokosi ade fe doma vi yenya me ikan nya meteme amare ko ga flu ne akpa maro nyo sofo khoji se na kplela wonu si anu na nyenu no yake na gbobe amenya meteme kwa ameteme motu anyonu de se de fofudumo unless fiasidi onye egbeye amajuru khose ba dole mi afo khose ya mesi amono nu fo by heart don't go there mega try more ala be ni mafo nu a menyonyo go ni modoji kuyo gake once again don't go there Miracle, minami hale, me just minami hale. Minute I'm turn. Now just 3 minutes. I'll be back. Akoka, toto ya meke.
te bode me gava to yi da zo ba mi ayi de ba bia oji na nye ba nya ma de ka na kwere mi anti fifila e ma di bo yo ko ne di la tv ji o a na to ayo nye producer number yi na ko ga ko to ya we ya ga bubo yo no ba ma alo wie dongo hafi na dogala kwa alebe bala won ko ngro ga mi awi abale ke mi la mo fo nko yom eno egba no mayim nyo mi hi na mare ni twa mare na mi sidi bla sidi alafa adendi at least egba male na mi sidi alafa atwa sidi alafa de kakra mi pe egba affogation afeti na mi sidi bla for ato Rubin Kosi Akapo na mi sidi bla for de ke Wonder Blauji na mi sidi bla to for de ke Veronica Akpakli na mi sidi we de ke Jijo Adown okay na mi sidi bla for ke na ma kenye Habada Francis Achunami sidi bla Setofia Jamasco hey okay obi won to kra le no ko ga this time Setofia Jamasco obi nkwamoton soreka na mi sidi bla Gladys Yawa Mausi na mi sidi aton mi da Rita Dukli na mi sidi bla aton ye na makanye Wilson Kujo na mi sidi bla Wisdom Bobole na mi sidi bla ye na makanye Jubilate ahiable na mi sidi bla aton Anastasia Chega na mi sidi ewo David Ananigo na mi sidi bla Vicentia kuleke na mi sidi ewo Anthony Koku Bobi na mi sidi bla evovodeke na makanya William Amadume na mi sidi ewo wo ha atenwa we wo ayiji etwowo eya ma gbara baba bia yo lede matew agayi de wuji ma han Togbi mediba na nonu fom kude ametemu ye na tuji kude adum chefe nya oji obanya na lanu na nti bi agblo kude nyare kamelio nyeme kpoji kude anya me bio mela fa magbesi agba adum chefe ma wonya ekomosena gaka elebe nyatefe le mi agbule modu level mahareko esa modu level mahareko na edibe madu ba bia ma onti na edi magano eniyo mefibi mu ha wo susue na da fiabo gaka fanyigbaji esekpi dodo le ko tu hafi akbro bi ameye nye raba evema ame kokoto kaki aketetere ma wontia le fanyigbaji amiwe bi raba amama yo Kristo todo gba be rabi abe Jesus Christ afa level mo na ha eno fanyigbaji amama we banya mesia makoji o no jamie nye trokosi odomevi trokosi do vale body megbalo Kristo subo eva fodi anumo amamo di mo no ntiu de wonye na nyonu mo ko yire tefema no hiyo keke alebe le wo fasoro de wia wo medie ntudesi ade le fanyigbaja amamo le gomejije me efie soro wonye amewonu tefe soro wonye eta amamo fe dome ye evi ke prof du ple viu ke vovono na onti ma wona jogbese fe nunyawo to wa mesiam egba abadjuru hoseva fudi enmo katata no bia melenye trokosi kura vi kura pa mesiam levo mane no mo wolo mina mi agbublo yire megbe mi agesi miruko amayo minye ple mi afa jochofe nkonye togbe akoso adenle parentinye le gafufu ya menye ha ma parenti wo aha togbi le nyenu sosro ma manya no cho dachuta gbanti vanti va never no fom kude enti le o TikTok me ye be anye be vovototo ka le mi mama klebeteti ple mama yakagbe domi ala be ne yo mama yakagbe vo amayo mama klebeti le o history bogbolo mo history mama ogbolo no kuma lana no ji popopo asaguma de enu mo mi ga na nye vevlio ala be mokpobo no mo vlin le tefado mama yakagbe etu anglon tuma ye mama klebeteti etu aveno ntuma ke avana je gomete fo bi dachu tagba
ami over to mama ya kagbe woro kwa bi da fato na letepe ma de susu arota nyemedemo ka una fa wo keka mama klebetetia iha adu gbogbo adu musen le gbogbo plenti la mesia ye ha le gafofo mama ekpele kevichola wonti eike avano miatogbu sima yinye ameke dulili be ahonlem yinya ameke degbe afi nyonyo adeva miatogbu mala be ka avano miatogbu sima amegede no sisim mama ye he kan musa deva odome ye dulili be ahonlem afi miatogbu le bo wo susu be yo ayo ofotro yikenya fa wotro le gafofo mama yeta ko be na mo fonu to history ti anyimo yo etro ike oyo no kuma blo oyo fotro ala be amele bubugebe hebie so onyelu alonyi gbla onye wagaba zunya ta na mele no fo to no monti na very cable niye klebetetia etu aveno meta na kpo aveno lo fo da tutagba nu mo wo ma ulu na mama ma yoyo ni me dibe na nye fefelo apo de se de plefo nu wo fo na na mai ulei ma togbi me dibe ma bia kekevo egbalo Emmanuel yao vosha na nami city block for the ke Mike ayite nami city aton John wogba nami city block for the ke gift amuzu nami city ewu prosper amekaf na nami city block Mike Pizarro akrade na nami city ewu remember remember Mishiwo CD bla evene na mi Bernard Ngoyi na mi CD ewo David Agbeshi na mi CD bla en Fiadomo Nelson na mi CD bla vovodeke Nansen Kumoto na mi CD ewo Ringo Gota Ringo Gota na mi CD bla eve Nelson Jakpasu na mi CD bla eve John Paul Hosu na mi CD we aton ye nenema Kenya dalali agbeke na mi CD bla eto Vaida Koshiwa na mi CD bla ev Jacob Amewuji togbi medogbe now e medena church Pentecost emenye va mo kpona o program ya nana ojamfra mafonu ade nyicho ye ne dibe ya gbobe ya show video ade mele video ti makpo video ami shoga na enyama na ojamfra magbo chukeke mi omi atogbo keke ofo jogbe sa mi atogbo nya mawo afia mesiam subosubo yo katava mi atogbo nya be mawo gali vo mawo maton afonu ple amagboto ye mawo fe nusrola yo lenti oblobe o fe mawo fe nuka mawo dollar wa mufu onu ple amagboto reko enmogbo mo no be gbogbo gbogbo kokui ewale enmabete me fifi na kemele ne mo ja hogbogbare afia fonu pli ne mo wole efanyigbaji machu keke dem ye Christos boss ba ne ma wolema kebo amayo la me ibonyigbaji won toru chechi ba gbogbo chechi mawi wo wola me gboto funu pinya gbema ye le gbedola gbogbo kokui blone yale wonu yale ma wo blone enmabete nyal kemele gaki medibe mi adoto apotade ke hanyi osofo menyebe osofo areko Pastor Otaber eglobe enuma ye na be fififi amesro plam esro pisro to do mi gbegblan vi ple no do mi ebe nya gbema mawo be gbogbo kokko iglo be efonu le vu gbema Adam nenye be Otaber fa video ma le radio America na mi apoe Christians in Africa have crazy language. We talk foolishness in holiness. We use foolish language, and we all camouflage it with the Lord said. If there is any phrase I wish we can ban in Africa for the next 10 years, is the Lord said. The Holy Ghost said. The Holy Ghost told me. The Lord told me. I wish we can ban that phrase. Because behind that phrase is a lot of cheating, a lot of crookishness, and a lot of lies. It's a lot of deception. Jesus says we have to come to the place where
Our yes is yes, our no is no. I don't say in the name of Jesus. I say, that's why I swear God, oh, I swear God, oh, no. My yes is yes, my no is no. That's called character. And character comes from the person of the Lord Jesus Christ. Christians in Africa have crazy language. We talk foolishness in holiness. We use foolish language, and we all camouflage it with the Lord said. If there is any phrase I wish we can ban in Africa for the next 10 years, is the Lord said. The Holy Ghost said. The Holy Ghost told me. The Lord told me. I wish we can ban that phrase. Because behind that phrase is a lot of cheating, a lot of crookishness. Be bogbokokwe blonu be mawu blonu be yewa ma wofo nu plinye be ebe nu manye fififi enye moekeju to hele amofim etamonyo ebe ne wanwe enya gbema de ka les Christo to nu no bani no dwasiji for de ka emenye miatogbi ke wo na be alo miaposo for de ka ke wo na be Pastor Otab Abraham de na misidi blave Philip kukue na nami sidi ewu Joshua Misram na nami sidi bla eveye na makenye Filimo awulisu ke Filimo awulisu nami sidi alafadeka to de amedakbe aziekpo Moses sidi bla eve Joseph Heswe na nami sidi bla eve Ales Samevi nami sidi bla eve Koblama wuli Zodano nenami sidibla vovodeke Innocent agoti mevo sidibla eve ye ne makenye no pegali Kwame Tonyeva alo Tonye okay Tonyeva nenami sidiwe deke Ernest agbo sidi wo wonder kofi koblam sidibla vovodeke Israel nyave sidi ewu ye ne makenye Collins amegbleto Sidi bla evovoreke amegbleto mediaga la mengu medakbe ke beda ma amesia me ke peremienti egba mida o kagbo tefesia tefe ke de le menagbe fienyu ye ne ma kenye togbi hoda azameti menagbe fienyu kenye monglo mi togbi kenye kofiche ahajibo ne ma kenye nana ujam frama fifia nezu oja power nana menagbe fie nyu tefesia tefo ikenel menyabe ne le mi kpom gafufu ya me menagbe fie nyu na mi senko egbia na mi du fufu mi fufu du gari mi kpa abale kenel na mi du fufu nyi chone nye babia ma mleto ebgo bien fe bebe to kuku de me wo gblo na be vonovi ne vonovi ko mo gblo be eku ke bon ale ke wo gblo ne le fe nyigbaja ne vonovi ko wo gblo be eyi na ke fofe alo yi na ke dige mi to gbo fe ji hose nye be vonovi wa ova abamericana le gbogbo plinti la mesia ta nenye be stadio ike nvome le venyigbaji o ta mi ike mi me fodi anyigba le venyigbaji o ne vono vi de ka je do kule bi de kana le do yeta le mi atogbo fo nunya ma ne vono vi o de to de kakua o mo gble amama na sebe ku ke bo o gble dare ko be eyi de na kegbe alo yi ne da ke fofe gbogba va konti ne na ma o gble ma ye ne ame eyiji be kono glo be kpogela meresi huno we wo zakpo wo fe kpo eke huno menye huno trono pe ngusen lo si akpaganto kpo ma me wole ta fina kpo trono plunku le gafofu mama ele kpo lasi yeta nenye be okui wo glo be ekpo gelesi alo amechichi won te pare o yekele kpo lasi a ne ku ko glo be ekpo gelesi ne mai ole yima beta kpe manya gbro now nenye be ne kpere ntinye ye meson kola Jerry atiga na mitidi ewo believer abochi na misidi bla evedeko asidigbe ai na misidi bla aton ye na makenye sedua meda Emmanuel na misidi bla eve Emmanuel Kwame agbeko na misidi ewo ye na makenye Emmanuel Koku Kotoka sidi bla ve mase gbetole tepe ya meto togbi akoso adelia kenye producer ike no tinye gba eya enya asiwome dagadu to agbagoma ma wona yira mesia ma bye bye.
Truly African. Tribal Clinical, Yopoga. Welo nujolo, welo. Tribal Clinical, Yopoga. Welo nujolo, welo nujoki. Tribal Clinical.